Često pitanje trudnica je da li smeju da imaju seksualne odnose u trudnoći. Odgovor je obično da, naravno, smete da imate seksualne odnose u trudnoći. Međutim, postoje retke situacije kada se seksualni odnosi ipak ne preporučuju, a to su kod trudnoća visokog rizika, kod placente previje, što znači kada je posteljica sasvim dole nisko i kada može prilikom odnosa da dođe do ozbiljnog krvarenja i da budu ugroženi i plod i majka. Takođe, kod visokog rizika za prevremeni porođaj, ukoliko je grlić materice skraćen, otvoren, takođe seksualni odnos bi mogao da predstavlja rizik. Dakle, vrlo su retke situacije kada ne preporučujemo da se nastave seksualni odnosi.